Sana labang pini lo deh. Lagi stand lo di sini lo. Itu labang kopi lo. Labang kopi lo. So let's the check. Boxing. Lami so flip card Titan. Oh. Thật đây họ năng lý từ mà thanh nụ nè vàng này lô vấn đề dù Pia họ ini lagi ini năng lý từ mà thanh nụ dengan Pia lulu mana Akimi isi surprise Pia họ muốn lọt luôn thì là open á anh lo để chini bỏ to unboxing nè đi dù là pen hồ unboxing. So let's go. First ke la puro tampo. Mangkaro pet dah. Mana finisi. Finisi na le lang đi là cái. Pi hormulo pula te to lang na ang kecini po. Mana ho? Kerok ni nanti betul. Okay. So mana belat na ni cingbo cok la pen siram lang kok ni. Sau đó thì tật cái ho bây giờ đã bị tết lên unboxing kali itu pilih telepon ini ini tak ini juga unboxing tunda apa đường đang mà ta hồi đường đang mà hồ chuyện chúng ta là dùng tiêu hơn thế hello guys 1 2 3 boom guys what is this haha stand bulan ho sao mình lại use nắp vậy thế bu số này ở tháng là chi nữa luôn order đi bữa lo order bền lo I think mesti satu pun lagi lalu oke lalu letak lalu letak laku dulu iya pakai boy mantai dah sih cha lebih son part nhiều permanent là penting cái là món này tính đấy ok nhiều thiệt lâu nữa năm tư thì mới đón bàn với mà là phụ pico là đó nát dulu ya dulu fan sana labang pini lo deh lagi stand lo di sini lo itu labang kopi lo so let's the check pengen ada sini lebih pun unboxing lami so flip card Titan đi ये क्या है और ये क्या है बताओ जल्दी से कमेंट्स करो so kali udah that ring fill lights is diamond crystal lamp lo tenang itu kapur he dan tachini dat pagadi RGB LED so ring fill light is diamond crystal lamp so RD26 so let's open orang yang ini udah tahu
Kada ga beta excited lagi di kelai panjang sih follow lang beta follow non YouTube pen sekarang beta subscribe non Carbon Next Level Lapan and Facebook pen pelute culo rakai. So let's follow ting. Yo guys. Yo. Mana ring light. Kelang beta sini dah lagi di lagi isi light. Ring light mana RGB. RGB ring light pelute sini tak hypo kadu ga beta RGB itu mana lighting mana belek akalar dulu dak mana mix bo clear ke air ke air mana lah itu dua dah dah accessories nang dulu yo lagi stand lo mana lah dak bikok tuh tapi labangnya mana halah kulit lo pada nang lapu labangnya si mobile halah phone kapang ke bedim lo dak mana phone bang lapu ladak bikok to ladak logai to engge labang RGB light mana kartu pare labangnya yo teknologi nobo lana lo nang sih so price dulu teh lagi price tuning tung pare komen salong nang pinot ni nang tanto tun normal ni labang so video gen normal upload ko so labang sunlight pakar pen nang litu mana paklang ni lapu pakar lepen video kuri mana paklang ni dulu teh so comments nang pinot normal ni nang litu mana nang paklang fit so next video le tong thuna manela nan tu si pakar pen lang ladak stand long bi pen lain pulu te comments nang pinot nan tu teknologi ko te ni nan tu pakai kita nang wan piwer la persona video so pinian ke lapan na melo la so video bang ke so ador la pen la ke car ring light lir lor kenal nang pute comments pinot so hehe